Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Hari ini aku mau memasak apa jenenge sambal pecel. Terus si arepe tak giling dewe di blender ya guys, enggak tak giling di mesin gilingan guys. Ikuti kegiatan aku hari ini ya guys. Ini guys, iki kacangnya wis tak goreng kemarin sore, tapi lek goreng rada kegosongan ya, gosong toh. Tapi muga-muga apik kalau sambal pecel ya guys. Terus iki aku tak siap nih bumbune, godong jeruk, kencur, lombok, sama bawang putih. Oh, asemnya lali guys, saya dilut. Nah, iki asemnya ya guys ya. Sama ini gula merah. Iki gula merahnya aku beli seperapat. Seperapat itu bahasa Indonesia ini apa? Aku yang gak tahu, pokok seperapat. Terus iki kacangnya kan setengah. Ngomongnya lek setengah kacang kacang itu adonane gula itu seperapat punjo, tapi ya tak kayak seperapat aja, kalau kurang lagi wis gampang wis baik gula putih nggak apa-apa. Saiki arep tak giling yo guys kacangnya, karo giling kacang sama goreng iki bumbune iki wis arep tak goreng bumbune. Tapi aja lali nganu guys, di apa jenenge, ditutup mergane itu kok mesti lomboknya meledes ya guys. Lanjut aku mau giling apa jenenge, apa blender kacang sih guys. Blender, habis tak blender terus tak chopper. Wes mateng guys, lomboknya hampir kosong lali mergane tak tinggal nyoper. Yes, garek di blender. Guys, kita masukkan apa jenenge iki, bumbu sing tadi. Terus kita masukkan godong jeruk, tapi tak iris ya guys godong jeruk, ben penak engko jelek. Dicoperi iso lembut ora, kalau bisa berarti orang dadak ning gilingan gilingan apa jenenge, orang dadak budal ning gilingan kacang khusus gitu loh, dicoper bisa guys. Iki aku kasih masuk gula nih, gula abang jajal kena dicoper pura ya teman-teman, koyo kontol iki kok. Paling nek diwe banyu sidik paling iso. Iki aku kasih garamnya 2 sendok sedikit. Iki air asem, coba lek diwe banyu muga-muga iso dicoper ya teman-teman, muga bisa dicoper ya teman-teman, semoga aja. Kita coper dulu ya teman-teman, kita tutup sih. Coba guys, jadi pura ya, 1, 2, 3. Woi, jadi guys sambal pecel cuman rodok gosong kacangnya lek goreng iki, jadi warnanya koyo ngene iki. Maklum wong tua sing goreng nih guys. Berarti sambal pecel guys, sambal pecel gosong, tapi alhamdulillah enak juga sekian. Saiki garek ngulup, iki kulupe bayam guys, tapi arep tak godhog engko dicampuri jabar. Wis umur capare guys digodhog, engko dicampur baru bayam. Capare wis mateng, garek bayamnya. Cuma bayamnya tak cuci loh. Ayo masukkan. Oke. Tapi bayamnya engko lek godhog kan sediluk loh teman-teman. Enggak sampai lembut banget, enggak sampai mblotong. Sarapan nih guys, sambal pecel ala Mbah Surat, mbahku Bu Surat meeting Mbah Wedok.
di sambal pecelnya rada gosong sithik. Iki tadi aku wis cuci tangan ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Taruh paku kok puli. Coba sih, bismillah. Gosong ya pang habis guys, resik. Biarpun sambal pecelnya ala lambuh rasanya kayak biar, tapi alhamdulillah berkani wetenge luwe. Sampai sini dulu ya guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe.